Ay, nagdakkelkit din arapati kayo day ta inimet mo, anak. Tapno mabayag apag sungro, nanang. Saan mo matalabsan ti agawit iti nadagsan? Nalagan laang day ta para kanyak. Intun maminsan, saan mo alabsan ti agawit iti nadagsan, ah? Da nagyulakid din aya, nanang. Napigsa to'y anak yo. Saan ko nga awitin? No saan ko ang maibuhat, nanang? Sige panawan kayo pa ditoy. Papanamaon, apay pumanaw ka manan. Aldawon, nanang. Inakipalinong tinwang ko. Ay, uray kas jay laang day jay nga anak ko. Pakairanudan latamad. Ado, ti atiwan na alimpyo a tao. Nang runa no sado. Oy, kwasit. Awitan man to'y may saripot akayo. Uyawid ko ije balay may. Kayat ko Nang uyawid mo ije balayo. Ay, naglalaing amon ngay. Apay ka, di akanayo na dinakpatpat dyan, si kakwasit. Kasan wapatyan ka? Kat saan mat nga umno ti ibagbagam? Kuhasit ko nampay kanyak. Saan akwasit tinagan ko? Kadyong tinagan ko. Ha? Kadyong gayam tinagan mo. Kadyong. Ikang ka itipiso. Yung isalog mo dito'y kayok, di tababa. Ha? Day tapisom ati ibaon mo amang isalog di ta kinayom. Hey, nuang akalak yan. Hey. Pagday tapas. Sinakayan nakit din tinuang na. Sada imadayo. Addan to aldaw mo kanya. Si kaakwasin. Anya timbaga ti doktor nila. Delikado ti sasaadan ti kabsat mo, anak ko. Nabayag amarigatan iti sakit na nga ischemic heart disease. Kasi mo ti kabsat ko. Huwan nga ron, iho. Mangala tayo ti kadwa na ang mga sikaso ko na. Huwan. Ibagak ka dagiti empleyado, no da ka bagyan da mabalin nga alaan akadwa ti kabsat mo. Huwan, mama. Imbag dyan da kadwa na ang mga sikaso ko na. Nabayagan asagsagabaan na day dya sakit na. Ika, pati kanubarana, nakapsot mo tayo. Huwan nga, malagip ko pa idiugbing kami. No agulaw iji pagadanan. Pagawidin da. Naimbaglakit din tanasing pagkakani Angie akabsat mo, iho. Nagmaditi pa nagangot ko iti asok ti luglugan, mama. Kaya't mo ka di, taipanda ka laangan iji pinanawan ti kabsat ko a vacation house na iji Hawaii. Presko ti angin ijay. Nabayag a pinanawan daday jay. Saan ka di, mama? Wan, manipod pa'y napanda iji Amerika. Awanan tinagyan ijay. Imbati da kanyak ti tulbag. Igit ti kalsada day jay. Malagip ko. Tanap na pantayo idiubing kami pa'y kinimanong. Wan, asida dito syudad day jay. Manmano tilugan ang mapanijay. Iso apres ko ti angin. Saan akas dito syudad. Nga aduo na yung tilugan. Padasag, mama. No kabagayak ijay. Agyan ako ni ijay. Saan nabali? Takanayon da ka asarungkaran. Wan, mama. O sige, urayon tayo nga ro dya imbaga ti empleyado nga umay kas katulong munto ijay away. Oy, pasit. Apay akit kita am data nagpanawa na dakal abalay, ha? Wasit manon. Dakas ka day, makita ak ti dakal abalay. Urayagan ano ka.
Saan kanto amaaddan iti kasta kadakkel abalay? Si Kangay, maadaan kanto nga tamat? Siguro. Inton makatsambaak iti kinabakna. Kasano? Kan kaano ang makatsamba ka? Makitam to ah. Mas daw kanto, inton agipatakderak iti kasta abalay. Ha? Ang mga no iti tagtagay na mo siguro. Na, tiluko na to yan. Kwasit ka talaga. Si kasiguro ti kwasit. Sa anak akwasit. Kasurun mo ket, no ibaga ka akwasit ka. Ket no kurang-kurang ka met. Saan ka man nagngirsi-ngirsi? Na. Tanag madit nakitaan. Nangisit day tagugot mo. Ha? Kun rimwar tangipan mo. Apay, kalkalabanan na kon ah. Ha? Aguray ka man. Ay, taray! Umayon titigaon! Hoy! Salbag ka akwasit! Makitam to. Pagikaroon ka! Apay ngagngir-ngir si ka di tasangot ti Sarmain. Kunakit din day akwasit ang nagalas ka no akitaan tingipan ko. Kanangisit ka no tigugot ko no agngirsiak. Ay na, iso ang nangisit day tagugot mo. Takas lapugon tangiwat mo. Ah. Kanayon ngamin nga umasok na tangiwat mo gapu iti sigarilyo. Iso akasta. Saan mo ta mabalin nga isardeng ko ti agsigarilyo? Ay ayam tingiwat ko day jay. Manipod ngimi na ti sigarilyo. Ay, kumpurme ti di mo magaygayat abilbilutan. Ang aguray ka. Nakakita ang manan iti ibagbagam akwasay. Iti kalsada, iti asidag ti dakkel abalay ang nagpanawan. Na, anya nga iti gagaran na, taapay nga aday jay. Tanggap na nga ta, tiagtakaw. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan si ka Flora. Nay, napatagsakat ti ibagam ka, Petra. Amangan no adda panggap ti anak mo nga agtakaw, iti pinanawan da balay. Pagko na amag, ay saan nagtatakaw ti anak ko? Nakita ngamin ni Esteban, anapan ni Jay. Apay ko maamapan ijay ka, Petra. Anya kumangay, no di agtakaw. Apay nga rod anapan ijay ngay. Ulitag, saan nagtatakaw ti anak ko? Kan maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kan nabayag na awan agigan. Direhas, kan nakakandadaw ti ruangan alandaw. Saan ka mapapan ni dyan nagpanawan abalay, anak? Sa anak mo't anak na pananang. Sino tinang ibagaan na panak? Nagsabat kami kan ni Petra. Imbaga na nga imbaga kano ni Esteban nakita na anapan kay Jay. Di kalsada ti ayan ko, nanang. Saan kanapan iti inaladan? Nya kumangay ti alaok ijay. Nakarikap matilandok agay. Day tatimbaga ka ni ka, Petra. Tapno di na kapagatapan. May mayat no saan kan amapmapan ni Jay. Kinitakla ang matiki na pintas ti balay, nanang. Napintas a balay. Ngam, apay nga awan ti agigyan. Vacation house idi tibak na ang day taabalay. Napanda ka no ija Amerika. Manglukat la siguro day taabalay no sumangpet ti akin balay. Kaya't mo ka di akaduan ti anak ko ije vacation house, ije away. Away, kunayo, ma'am. Wen, ada nga min sakit na. Di na kaya ti amot agi ti asok ti luglugan di ti syudad. Ay, kasta gaya, ma'am. Anya ka di ti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madadagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, kan bara. Doa kami kadilang nga agyan ijay, ma'am.
Wan, kanayon to ama pan ijay ni Ronnie. Ti inauna nga anak ko. Isu ti umay mangyag iti masapsapol yu ijay. Ay, kaano kami ka di ama pan ijay, ma'am? Umuna kayo pa'y ka ni Ronnie. Itulod na ka, taing kayo pa'y ang kalos. Nabayag namin nga awan nagigan ijay. Sa amin nga ta haunted house? No nabayag nga awan nagyan ako nayo, ma'am. Di mo ko naan at akrot ka. Eh, Awan mo tinakit kita mi, di mapmapan kami ijay. Ang dalugan na nagsardong iti batog ti dakkel a balay. Ay, kumasidugak man kit de. Naimbag abigat yo, sir, madam. Ilukat yu ka din ti dakkel a balay? Naimbag bigat mo, kalsat. Isak ni Ronnie. Isumot ni Manang Eliza. Eh, siyak na ni Arcadio, sir. Nabayag anak karikap ti dakkel a balay. Sigurado lakit di an natapok ti unag na dayta. Taga dito ikaw ka di Arcadio? Sir? Italaang adda umay dito'y abalay. Mabalin ka di tangganan ka at tumulong agdalos ito na. Mabalin kayo matatulungan. Nga oray awan titangdan, sir. Kastoy kami dito'y away. Managtulong. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ijay, mama. Agbakasyon tayo met ijay. Huwan iha, ngam sa anak ang mabalin nga agbayag ijay, kati negosyo tayo. Agsubliak matlaan na dagos. Uwan, mama. Maawatak ti sitwasyon. Masigurado akayat mo ijay, ta presko ti malangan mo. Presko pa'y dagiti prutas, kanat natin amagatang ijay. Day tamat ti pagsayaatan na iti away, mama. Awan ti pollution na. Iso nga rod ang napanulot ko, nga ijay ka pa'y lang agtihan, iha. Mama, ladingitat kung saan kayo ang matulungan iti negosyo. Kastuyak mat namin. Amot akayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo mat nga rod, akabailan. Awan ka diti trabaho? Wala ang adda agpatangdan. Inak makitangdan. Sana ka na yun, sir. Madlaw ko ngamin ang nagagat ka. Alisto ka nagdalos iti arubayan. Gantimulong ka kaya nagdalos iti unay. Narwamak ngamin nga agtrabaho. Kanayong dak ngamin nga ibaon dagiti kapuro ka. Ado nga rin timang tangtangdan kan ka ano kasta? Di daktang-tangdanan, sir. Ang damay sa adyak kayat, may baunak. Ako na ngamin akwasitak. Ah? Apay ka no akwasit ka? Andak man na mo kwa na, sir. Makitam to day jay ataaw. Anya ka diti pakabigbigan kan kwa na, Arcadio? Eh? No agngirse. Ket makita tinangisit agugot na. Kun, rumwar ti atidug ang ipan na. Maraya awak kan ka, Arcadio. Mabalin ka di nga alaan ka? Para dalos dito arubayan ti balay? Kasla hardinero. Sweldoan ka iti binulan. Anya? Agsweldo ak iti binulan, sir? Wen tapno adda kadwa da manang Elisa ken adin ko dito eh. Agsubli ka no bigat, ha? Addan to da mama ken Angie. Hoy, wasit. Ha? Kapanam. Eh? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay aya, no agturungak ijay. Mapanak tada nang bilin kanyak a mapanak ijay. Sino tinang bilin kan ka nga ingka agtakaw, ha? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak ka.
Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teseryetay o itaalawas ang napauluan, naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutalo. Isagsabot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nestasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, kanayon asurduan kan ibaon ni Esteban ni Arcadio. Ngam saan latamat nga italtalakda ito'y ni Arcadio. Iti sabali abangir, mariribokan dana na Isabel kan Ronnie. Gaputa ko markaro ti sakit ni Angie. Katap no makaliklik ni Angie iti polusyon. Insingasing ni Nana Isabel, ngagyan ni Angie iti vacation house, iti away. Papagayam, denggen tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, papanam kwasik. Agturong kan samet di tadakkel abalay. Apay ayan wag turungak ijay. Mapanak ijay, tada nang bilin kanyak ang mapanak. Asino tinang bilin kan ka ngayong kagtakaw, ha? Ha? Sana ka mapanagtakaw. Si kakit di aglang lang akang agtatakaw. Anya? Hoy, pag kunamet ngaglang lang akang agtatakaw. Nuag ngirsi ka, kas ka lang agtatakaw. Isuasaan ka nga agngir-ngirsi. Intun kuan. Sikat titinakaw ko. Ha? Apay nga ibagam ngaglang lang akang agtatakaw, ha? Apay nga ron nga ibagam at amapanak agtakaw. Awampay tinakaw ko. Presko at talaga ti angin dito'y mama. Adapay kay kayo iti aglawlaw ti balay. Saan akasi ti balay tayo iti syudad, apuro pasder amin nga aglawlaw na. Uwan mama, dito'y nalamiis taglawlaw. Saan akas ijay syudad ang nagpudot? Magustong ka di dito, iha? Uwan mama, pudno ti kunayo a presko dito'y. Awan polusyon. Masigurado ka sumaya at tuti kasasaan mo dito. Uwan mama, ijay syudad. Asidag ti balay tayo iti palengke. Ngalaw maw, gan kanayon ti ungol ti lugan. Naaso. Ha? Nagpintasan a babae dahi ta agda di ta gate ti dakkel a balay? Ay, nabainak matan nga umunag. Ay, timalyawan tinapintas a babae. Adda ka di masapol mo, Manong. Poa ma'am. Yung baga ngamin ni Sir Ronnie, maumayak itaabig at dito. Sika ka din ni Manong Arcadio. Uwan ma'am. Umunag ka iti inaladan, Manong. Imbaga ni Manong Ronnie ti may papantan ka. Adyaman ak ma'am. Manong Arcadio. Ha? Di mo ka di kaya tiagyan dito eh. Adda kwarto iti asidag ti garahe apagyanam. Kaya't mo asawan, maturugak dito ma'am. Wan ko mamano. Tapno adda ka duwami a lalaki dito eh. Apay nga ikarkargam iti bagdag iti badom, anak. Nangamin ni boss, nagyanak ano ijay, nanang. Para bantay, tawan ka no kadwada a lalaki. Saan ka nga ron nga ginawin? Saan nanang?
Apay ano umasidog ni bus kanya? Apay nga ta mababainak, nanang. Kastala siguro taitalang ngagkabalay kayo. Sa maysa, may maalalaki jay. Idintaw tadwada a babae jay. Apay ngay? Ano jay may sa babae ti umasidog? Kat saan akas jay ti mariknak? Ay na, anak ko ayan. Ha? Kas kalaubing agpaiso. Iso maibagada kurang-kurang ka. Apay kung maakurang-kurang ay? Agsingsing pat kan agkagagat kay jadak kalabalay Nagasat ka. Tasika ti indala da akadwada ijay. Ay nanang. Agsingsing pat kan agkagatak. Takno di daksokatan. Ma'am, dito'y kadisirok ti kayo ti pangikabilak iti indayon mo. Wan man manong. Mayat dito'y presko. Mayat ti angin na. Pagiladan iti aldaw. Sige na rod, ma'am. Nabit lang Taigalot ko ti talina iti agsin numbangir akayo. Agyaman manong. Ay, ma'am. Madamag kumandayam. Apay akay kayat mo dito'y away. Kaaduan ti taga-away. Kayat dati agpasyudad. Tado ka no ti trabaho ijay. Kaya't kumat ijay syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo ni. Ay, kayat yu asawan. Agbakasyon kayo laang dito'y, ma'am. Wan manong. Adda ngamin sakit ko. Kasapulak ti presko nga angin. Kan presko anat nagang kan putas. Ha? Adda sakit yo? Apa yan naklaat ka man Kaasi ka matngarog mo adda sakit mo, ma'am? Saan ka di maagasan day taas sakit mo? Nabayag nga ninan daytoy. Agas lang ang timang bibiyag kanya. Panahon siguro, tapno ang ginanaan. Kasla na patag tinagsaritaan mo ni Arcadio iti sirok ti kayaw, ma'am. Idi imbagak nga da sakit ko. Kasla masagnan na unay manang. Oy, kasla ubing nga pampanunod. Nasingpag, kung nagagawit saan ka din, ma'am. Para kanya, dagita a klase ti tao ti mapagtalakan. Saan da amang loko. Sa bagay, nukit kita kat nasayaat mo ti aramid na. Mo pa nagdalos, nasayaat mo ti pa nagdalos na. Kasla gunggunay, kan agsasao nga ublingam na singpag. Kastamat nga ro ti madlaw ko kan kuana. Saan mo't ama ko na akurang-kurang, talimpyo mo ti aramid na. Dagiti lang ang nakurang ti pan nakaawat na. Timang dilaw itikas ti a klase ti tao. Madlaw ko? Kat ada pa nang isakit mo ni Arcadio, ma'am. Apay ka di, ma'am. Anya ti mariknayaw? Maulawak. Tulungan na. Tuumunatay di sana. Sakruhin kayo langan, ma'am. Sana man. Tulungan na. Sige, salabayin kayo nga rudan. Mga numatumba kayo. Sige man. Kasama tumbak. Inakagtugaw ito natin. Sige, ma'am. Salabayin kayo. No diyo kaya't asakruhin kayo. Sige. Umunag tayo. Anya ka di tinapasamak, ma'am. Jay agas ko man manang. Sige, tainak mo't mangala iti danom.
Dinardaras ng tinapan mangala iti danom. Ay inak mo talaan ti agas mo, ma'am. Nakita ka na taranta ni Arcadio, hindi na ulawa. Kinunan na agapos. Ma'am, atuhin ti danom. Ayan ti agas yaw. Buton ti agas, ma'am. Ay, daras manang. Ay, mga nuan niya ti mapasamakan ni ma'am. Atoy ti agas. Agya mo na. Atuhin mo ti danom, ma'am. Ay, Agya mo na. sige, agidakan iti sofa. Tabantayan ka. Mabalin na kapanawan, Manong Arcadio. Ha? No makatulog ka, sumaya at tuntirik na. Nakita ang nakalukat tigig tinakkel a balay. Ngam sisikarudan sa ti babae nga dayjay. Anya? Nakalukat ko nam? Nanang? Punaraw. Ngam ti pagsiddaawang. Day babae ang nakitak ijay. Apay ngagsinsin na labay dakin ni Kadyong akwasay. Anya? Uri asino adisinti a babae. Di nalakid di kayat ti makisin na labay kini Kadyong. Nakitak nga raw. Siksikutin pa'y ni Kadyong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae na? Saan ko ida nga inasidgan? Ang umpuray adayaw. Madlaw ang nagpudaw. Oo na yan. Umapalaksa. Diyak pa'y nakasalaba itinapudaw a babae. Mapan kay jaaway, iho. Ingka ikanda ading mo iti abastuna kan agas na. Makumi-kumakpay ngamin. Wan mama, isaganak lang tilugan ko. Sige, ikagam aminan ang mabalin mo nga ipanijay. Wan mama, sigurado ang maragsakan man ni Angie na makita na. Umayak ko, mamad. Nga masapol nga agatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwak a negosyante. Agkuyog tantoin kong maminsan mama. Wan, iho. Bigat ako nga gawin. Malam nga minan. Adamot imunag ako tiyay itidakkel abalay. Ay kita man. Sumiri pak man di tagay noan na ti makitak di taulag. Na. Tiyay nakitak akasinsin na labay idini Kadyong anak ko daw a babae. Adamanan sa bali akasinsin na labay na. Sino ti babae kanti kasinsin na labay na? Ay saus, sabalin sa daytoy na. Nakitam ka dahin ti ibagbagak anak po daw a babae asin na labay ni Kadyong. Saan pa inanang? Apay ka di? Ay saus, nakitak manun nga da sa bali anang salabay kankwana. Simang puit anak kakutsay. Ay, padasak to man ti mapanmay. Barang agpasalabay mo't kanyak ti bagbagayo anapudaw a babae. Tapay ko maaber, ingkamot sa labayan. Depende. Ang mas daawak di takunan nga damanin mangsal salabay a sabali. Dakat kastan? Mas daawak man ijay. Abay akas jay. No jay nakitak a lalaki itay. Langan na ti Vicente. Ngam no ni Kadyaw, kurang-kurang a tao. Agam sila labay na. Ipakita kini Kadyong akwasit adinak tupulos martapan, nanang. Apay, imbaga na ken ka ang maartapan na ka. Saan na ba yung imbaga? Imbaga man nakitam asinalabay na ti babae. Kaya't nasa wine, inartapan nak, nusaan apasalabay kanyak ti babae. Apay amapan ka iti dakkel abalay. Ay, imbag ano pastor kanda ka. Kat kanayon anak karikap tigay alandam. Kumusta ka natin ko? Nasingpat ka dimit lang ti inalak alalaki kadwayo ditoy? Nasingpot, Manong. Nagagat pa. Among kadi, idi na ulawa.
Natarantaan ng tulong ka niya. Sana ka rin nagkamali ang nangalakan ko na. Kasano ang nagkita kayo kini Manong Arcadio, Manong? Itidamo ngay may kami kani Manang Elisa. Imay timulong ang nagdalos. Kunat at ang dana. Hanggang ko na managtulong ka no ti taga-away. Tas tagaya, Manong. Maay-ayo akan ko na. Itaman pa yung ibagang madapa kay aywam ang lalaki, ading ko. Ni Manong man. Dakas ka di. Nasingpat ni Arcadio. Ay, nakitsinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Sino ti babae ijay dakkel abalay? Apay anak kita ti anak mo ani kajong ijay. Inalada ka duwaday jay. Asla katulong ken gwardya sa kanaw. Gwardya? Anya nga iti gwardyaan na. Makagwardya ayamo tikas iti anak mo. Tabay, anya ti problema iti anak kau. Nasingpat ken nagagat ti anak kau. Sa bagay, datayo nga ina. Oray adda diferensya ti anak tayo. Isakit tayo lata, ta anak tayo ka nga raw. Ay wan, iso nga isakit mo lang tamad ti anak mo asadot ken balaw. Nasa ni Flora, nga inalada ka nun ni Kajong akas hardinero ken gwardya ijay dakkel balay. Anya? Kaya't da hardinero ti kasya klase ti tao? Ay, si kalakuman tapno adda mo trabaho. Agswildo ka pa'y abinulang. Mapanak to man iti dakkel balay. Ibagak asyak ti sumukat kini Kajong akwasit. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw. Saan akas kini Kajong akurang-kurang? Ket armek to ti ibagbagaman na po daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Woy nanakaw, ipakitam ang nalalaing ka ngem ni Kajong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay utalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutal. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nestasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw nga ipapan ni Arcadio iti dakkel abalay. Nakita na ni Angie iti asidag ti gate. Nakayawan da ito'y, kat mabain nga umunag. Nakita nga ron da ito'y ti balasang, kat pinastrak na ti baro. Insingasing ni Angie, nag-stay in ti baro. Tapno adda kadwa da alalaki, iti dakkel abalay. Iti may sangal daw, naulaw ni Angie, kat nagpatulong kan ni Arcadio. Sinalabay nga ron ti baro ti balasang. Nakita mo't da ito'y ni Nana Petra, kat adda simken, amadi nga atap na. Idi naamuan da, ahardinero gayam ni Arcadio, iti dakkel abalay. Simken ti apal, kadagiti aginap. Tinarigagayan daan ni Puma Esteban, ti hardinero. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay italawas ang napauluhan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw, anak ka. Saan akas kini Kajong akurang-kurang?
Ket armak to ti bagbagam anak po daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Ay, katuan na. Ipakitam analalaing kangem ni Kajong. Itian yaman nga ang gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel a balay? Daytay tati isa ganak nanang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kin ni Arkajaw. No kasano ang nakastrek iti dakkel a balay. Ta isumot ti aramidem. Anya ka didagit na insangpet mo, Manong Arkadio? Presko a prutas kanat natang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo. Taiso ti isagana ka para kan ka, ma'am. Nagsingpet ka ket din, Manong Arkadio. Nangisangpet ka pa'y kadagitan. Kaya't kung amin, asaan kan ang maulaw pa'y? Amin, madanaganak idi na ulaw ka. Sa anak pa'y matamatay, Manong Arkadio. Ang labing itaklakit di, no dadakas ang mapasamak kan ka, ma'am. Apay, ket di nakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idi nagulaw ka. Nalidayak, ismainyalaan ka kadagita, barang sumalunat ka. Agyaman ako unay kan ka, Manong Arkadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akas tamat ti panangipatag mo kanya. Napatag ka unay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito yung ti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Aw naganak, takasaritak tinapintas abus mo. Anya ka dito ibagam iti bus ko. Apay adamagam, tibus mo ti pangibagak luko. Nakpay damagan kan ni ma'am, no kaya't nakaapastra kan. Apay adamagam pay. Una, no kaya't nakasarita ti kas iti panagruprupam. Anya? Salbag ka akwasit ah. Makitam to lang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamat apagaramidan iti dakas ti bus ko. Makita mo ti saan mo anakit kita. Timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan iti bus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagad. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak, adda di tarwar ti gate. O may nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibagana kan ka. No anyaman ti bagana. Pastra kang tadangga. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutilay bagbagana kan ka. Saan ka nagdanag, Manong Arkadio? Di nak mapagaramidan iti dakas. Tadak diti unag ti balay. Sige harod, ma'am. Inakibaga nga amunag. Sige, Manong Arkadio. Agurayak laeng dito'y salas. Umunag ka kanaw, kuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanya. Apay ko maabos. Kaano ka pa ang nagbalin abos? Jainwang mula ang ti akin boss kan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom, umunag kan. Tapno makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taonag. Ibagam nga agawid akon. Numalpas mo nga ibaga ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagad dito yan. Ada ka di reklamo mo nagyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anak kastrek ni Kajang ije dakkel abalay? Ay, jak ambaw kaka. Saan ko na dinamag ti anak ko?
Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagal. Makita no agnanayon nga agyan ijay dakkel a balay. Saan kumat nga ibagbaga nga ang nanayaw? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Una, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang mo. Kasla nga min imposible. Akinayat na ni kayo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikot, no kayat dati anak ko nga agtrabaho ka na kwada. Parikaut no di na amaw aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirop ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang kutan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat-natang. Kasta ka ni. Gat-gataman na nga tadagita ka isang sangkot na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-ited da ka no kenkwana. Kay kayat mo't ni Ma'am Angie ti presko a protas. Kasta ay ha. Ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Angie. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kaya't mo asawan. Kanayon na siksikuta ti Angie. Ay, uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Angie. Kasta ay sige nga, Rod. Umawag ak tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay mama, adan samat kinasari tayo iti cellphone. Apay akas na tila ngayon. Pampanunutat man tinasao kanyak ni Elisa. Kas nakano asawa ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Among ka di mama. At danadlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na ang maay-ayaw ka no ni Arcadio. Kaslaman, napatid unay ni Arcadio kan kwa na? Ngam saan amabalhin? Saan ka di? Di tayo ka di pagbusuyan, no ni pagragsakan mo mga. Adan taning tibiyag na. Nagkrikap ka di kastuyan. Adatanig tibiyag di kabsat ko. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken ita ang nakita ka rin man nagtirupa na naman. Lumabalin. Ti kayat ko asawan. Apay na itipay kas na aklase ti tao. Mama, nasingkot ni Arcadio. Sa may sa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka diti maipaikukan ka, mano? Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrat, kas hardinero yo. Hardinero? Adamot ang hardinero ni mano. Amo ka din ni Kwasit Akadjong ti trabaho na dito, ma'am? Kwasit Akadjong? Saan mo't akwasit ni Kajong? Luman pa'y kaslaobing agsasaong, nasingpat kang nagagat. Amo na ti pagragbangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsarita ken ka. Ada kan ka, mano. Narigat mat na ibagak asaan. Agyaman miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargen ko na. Iso ama panak tumanin. Sino ka di tinakita anang salabay kenkwana? Kunada mait, an nabiit ka no an napantikabsat na ijay. Amang ano tikabsat na tinakita manang salabay ken kwa na nanang. Disentimot kit day ti panagkitak iti lalakan. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw ka nagpintas ngagpaiso ti babae.
Numaasawak day, ay balay minto, jay dakkel a balay. Ay kat agawa am nga ruda, anak kaw. Nay, nagpipintas dagiti masitas ngayon as asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga may, anaasam ni ma'am iti sabaw. Nang runa to'y Rose. Sangadon ti sabong na, manang. Adadamagag. Ngam, sikreto tala ang adwa dayto. Arkadio, adda ka di pa nagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Sana ka may kari, manang? Nakita lang ang naragsak ni ma'am. Umanayin kanya. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa, ti pa na nga si kasong kenkwana? Ay, saan mo ibagbaga takababain, manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di ang nasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan, manang? Sanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, numaamuan na tirignak kenkwana. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumakagura, Arkadio? Apay ko maakagura. Kat awan mat basol na kanya, manang. Dinamag ko nga may no napatig ka kenkwana. Kinunana, nga aramidan na ti amin. Tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day manang. Napatagmat ni Arkadio kanya. Awan pa'y lalaki ang nakarit na iti kasjay apanangipatan. Kaya't mo asawan. Agbada kayo, iti marikrik na. Nalabi. Uray saan na nga ibaga apat-pat na. Marik na kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga. Ako na, asaan ka no? Amay karikon ka, ma'am. Sa bali mati panirigak iti biyang. Timang pili iti ayatan. Saan ang maibasari iti atan? Asa saan kan kinabak na. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasjay, ma'am. Kaya't ko ang nalagsak ni Arkadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyang, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daang anang ano niya. Arkadio, anda ibaga kung saan mo nga ibagbaga Anya ka di day jay, manang. Ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatin na. Basta napudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di day tama, manang. Uy, pagasot nga ipalapal ti ayat ko. Barang na may salat. Mumot asawon day tanya. Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingpot ka ngamin ka now. Mabainak mo't ngamin, manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban ken ni ma'am. Kaya't mo ka di ang maunaan na ka. Ay, jak laki di palubaws. Aday di nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, wasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak balay. Ano kumangay ti aramidam? Pinaya banda ka kade? Basta ilukat mo ti gate, kunak. Nakumi kumakadagi ti masitas. Di ka man singa. Magaw at kalakumadita takkamatangkan. Nuday takam matigagaram. Ay, kawit ka. Ilukat mo, kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa, no kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidap. Lukatam kunak nay.
Anak pa'y damagan ni ma'am. Ano kaya't nakapaunagan? No paunagan naklang ni Angie, makita ma, makaraman ka kanya. Ma'am, anda di tarwar ni Esteban. Saan ko apinastrak? Saan ko napaunagan? Saan mo apaunagan? Ibagam anasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas idi unag, taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, anasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga ron, ma'am. Taynak ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay o itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaho. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, insang putan ni Arcadio ni Angie iti agduduma a prutas, kanat naten. Narit na ti balasan, ti panang ipatagkan kwa na ti baro. Naibaga na pa'y kan ni Elisa, akayat na anaragsak ti baro. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abiyag. Iti may sang aldaw, napan ni Esteban iti dakkel abalay. Kayat na nga iso ti agbalin a hardinero. Ngam saan a pinatgan ni Angie. Nagsubli iti sabaling aldaw, tapanggap ng arman ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas dita, inak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban ang nasakit ti ulo. Tapno saan nagpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga. Ay, Manong Arcadio, paunagam man laangan. Tadanggak mo anya ti ibaga na. Amangan magda sa bali agagara na. Panggap na kan sa matapagdatunan, ma'am. Sa anak apaisad makitikas kan po na apres ko na unay. Kasla naturay magsasaot. Talaga naturay, ma'am. Naman ipirpirit na. Umunag kan. Kurak tumat kan ka. Inton kwan pinaramanan kantat nagnakam ka. Sigo din nga danakam ko. Nagangot ka pa'y. Agat-arak ka. Kasto iti malalaki. Uminumat basit ah. Sana kasken ka nga awan amom. Dahil talag singlot ti paglaingam. Paglaingan ayamat ti uminom iti arak. Pagdaksan ko nama. Agtal na ka. Limpyo ka ayamat. Kat saan kamit nga umininom iti arak. Limpyo akmat. Saan akmat asadot. Tisadot, tisaan alimpyaw. Taka man laingan. Tanuyat nagtibos mo tinasamit awen na. Asawag taon. Anya ka di tigagarang, Manong. Kaya't ko kumangaya brasa tinaisang sangayan na marikriknak para kan ka, miss. Anya ka di dayta, Manong. Ay ayatan ka unay, miss. Numabalin na ko maapurusak ti bitwen. Taubunat nga ikwintas kan ka. Inaramid ko. Kaya't ko nga ibaga itatan na sa papay.
Lipate mo na marikrik namin. Kaya ko amamuan no apay, miss. Umo na, maiparit kanyak ti makaangot iti ara. Naingal ka, gapu iti ara. May kadwa, awan panagayat ko kan ka. Ito lang ngay minumak, miss. Ikari, saan na maulit? Ikanak kumapay iti may sagundaway. Lading ita, ngam addan ay ayata. Nay, apay analpay day ta abagam. Anyo tinapasamak. Nagtal na ka. Saan ka akasarsarita? Luag palukat ka itigait. Kaskalaan niya nga agmandar. Ita kasarsarita ka. Punamlanuan niya ka. Di ka man. Napudot ti ulok. Apay ang napudot. Agawid ka. Tayong kagdigaw. Saan ka mang nabrabak? Amumayamot ti mang rabak. Mangloko ata iso. Sasawam. Kwasit. Kita ka man langan. Naggapukan samot iti dakkel a balay. Anya nga iti mayat a madamang. Binastid nakmat ti sinalbag a babae nanang. Kada kanon ay ayatan na. Tamo na pa'y matag pakipot. Kano ti lamang salsalabay kan ko na. Kasino nga tati ko na nga ay ayatan na. Kasano pa'y ang maatiw ko dahil akwasit. Mga nusub-subukan na kalaang ti babae. Kasta nga tananang. Di na kayat ka no ti tao nga agat arak kan sigarilyo. Day ti bagbagakan ka. Ama di ti sigarilyo kan arak. Saan mat nga rin mabalin nga ikatag nanang? Ma'am, apay analpay ti abagan ni Esteban. Kun apay nga agpupudot ang nagawid. Binasted ko adagos. Tapno di na ituloy ti panggap na kanya. Agyaman ak no binastad mo, ma'am. Kung mamaikariakan ka, siya kumati mangaramkan ka. Napudno ka kadi iti ibang pagang? Iti amin na pusok, ma'am. Ay-ayatan ka. Gaputas sa anak ang maikaray. Ikalimong kulatan iti kaunggak ti amin. Adda kalintagan ti tunggal may sangagragsa. Bak nang man wano saan. Di adal man wano saan. Maikariak ka di kan ka, ma'am. Amo ti apaw. Ti kinapunaw. Ti panagayat ko kan ka. Da kayo samot ka ni Arcadia, ma'am. Udno day tamanang. Ay, awan nga tatubang iti relasyon niyo ka ni Arcadia, ma'am. Iparit da ka di pagragsaka, manang. Isulaang pinakarik na ak iti kastoy. Ken maysa, kayat ko ang naragsak ni Arcadio. Nanapod no kanya. Ayatin na nga uray amuna ti kasasaan ko. Ay, wala. Panagkunakat napudnukan ka ni Arcadia, ma'am. Kat na talaga napudno. Kidawak nagkalay sa amin. Ay, sus! Kalay sa adagos, ma'am. Ingam, kasanungay no saan ang nakasagana ni Arcadia. Dakkel ti urnong ko iti bangko, manang. Jakmat lang maitugot no anyaman ti mapasama kanya. Nagawid ka magbarog. Nalpas mo ka din ti trabaho. Una nang. Nagawid ak. Akayat ko nga ipakaamukan ka. Akayan ayat ko ni Angie. Di nakmanrabakan, anak. Kasano ko maakayan ayat mo ti amaw. Uray siyak nga ron nanang. Diyak minamnama ang makaayan ayat ko ni Angie. Ngam, huwag mo tibagbagak, nanang. Kasla imposible. Inayat na ka ti balasang nga amaw. Nanang, kahit
isaganaak ti usaran mi nga agkalaysa. Imbaga, no kayat da kadagiti pamilya na. Marigrigat tayo. Idinto tabak lang da. Mat anji ti asawaak. Saan mat ati pamilya na? Di magasto ita ti parikot barok. Amagan no ang sapul ti pamilya na iti ingran ti akasar. Pagalaan tagay anak ko. Kumusta kayo, ating ko? Imbag tayo may kamanong. Adda na patag nga iba nga. Anya dito, ating ko? Da kamin kin ni Arcadio, manong. Sapay ko mata maawatan da. Agayan ayat kamin. Amo na ka din ti kasasad mo. Uy, manong. Imbaga. Kaya po nga ibaga, adi ka po mamasaksak ka. Nagpabawin tuma ni Arcadio. Awatak no anyaman ti ibunga na manong. Ngam saan na ang nga ayat ti mariknak ni Arcadio. No di kat asi. Asi? Anyat kaya't mo sawan. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, amihang. Kaya't ko anaragsak ni Arcadio, manong. Anya, ipulang ti bukod mo, biyag. Anya ka din ti sasawam, ading ko. Amukon nga dataning ti biyag ko, manong. Inawat ko ni ti amin. Kahit ka kasarita, Arcadio. Napatag ti pagsaritaan ta. Sir, maipapan ka di itian niya ti pagsaritaan ta. Maipapan ka na kayo ka ni Angie. Impod mo pikap sa ko. Sir, ngam, burnungak pa'y para iti kalay sa amay. Kidawa ka di mo saksak pang tarik na nawan. Amubat tan ti kasasa ti kapsat ko. Sir, Nangrunan, saktan po tirik na na. Amangan mo, di na madanong tipat-tapat pati doktor at aning na. Sir? Amok na yung food mo na. So akit daw adi mo saksak tan tirik na nawan. Itikas ta ka sa saad na. Masapul nga road ang naragsak. Itinabat-bati pa yung aldaw na itilubong. Agayan ayakan daan si kan Arcadio naman. Napudno tamat na dahil tang Arcadio. Di na nga tasaktan. Wano sa iran tirik na ti kabsat mo. Kinasarita ko. Madlaw pa na po mo. Masigurado ka di nasaktan tirik na ni Angie. Anya nga iti ko na ni Arcadio. Agurnong ka no? Para iti kalaysada. Nulakat na pudno ako nam. Uray datan di makaamu iti magastos iti kasarda. Uwe na mama. Iti kasta, daitan ti regalo ta. No anyo ti kunada, awagak ti wedding planner. Taiso ti makaamu amang iset iti amin. Kapinanom ka di ti akin balay di tadakkel a balay basang. Katulong aklaang, nana. Apay ka, day. Di na magkulaang tada ka ngamin di tadakkel a balay. Kunak no parati daw ti akin balay. Madamag ko man, nana. Kaslang amin kaing ingas yun ni Esteban. Kapinanuyo ka, day, nana. Anak kaw ni Esteban. Amamom ka day ti anak kaw. Imay ngamin dito, nana. Nakisarita kan ni ma'am. Wan, imay dito. Kayat na ti sumrek met a hardinero. Nalalaing ani Esteban talimpyo ataaw. Saan akas kini Arcadio nga da kurkurang na? Awan kurkurang ni Arcadio, nana. No ada kurkurang na, di saan kumakinayat ni Ma'am Anjay? No kinayat na nga inala akas hardinero. Apay adi na kinayat ti anak kaw kat nalaing mal. Kabailan ngamin ni Arcadio ti trabaho, nana.
No makaurnungak iti pagkalaysata. Agkalaysatan, Angie? Nga oray mabalo ka adagos? Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan kumaati mapasamak tao ti panunutan ta? No di kat ti agdama. Rumbang kumaan naragsak ta. Kat nanaman ta ti sam-8 ti ayan ayat ta. Mayatak ngagkalaysata. Ngam numadanon ti oras ko. Ikarim asaan ka unay nga agladingit. Saan amaliklikan ti agladingit? No mapukaw ti may sangay ayatan. Ngam, saan mat amabalin atob ngaran ti pagayatan ti apaw? Kasapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita abanag. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan kat at ti pagayatan tayo? Isu nga rod nga imbagak at ti agdama ti panunutan ta. Saan kat ati naliday taw ang mapasamak, adi pa ay nadanaw. Hello, Mama. Kumusta kayong dita? Okay kami laang iha. Makumikom lang ta iti negosyo. Naibaga ka din ni Manong ti may papankin ni Arcadio, Mama? Wan iha. Basta pagragsakam, awan parikot. Kayat mo ka din nga awagak ti wedding planner? Ado ti gagayam ko no maipapan iti kastabanag. Da kayo ti makaam mo, Mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yu kin ni Manong. Ipaay mi amin a pagragsakam, iha. Regalo mi ka ni Manong mo amin a magastos iti kasaryo. Agpaiso, Mama. Agyaman ako na kada kayo. Kasta, ti panangipatagmikan ka, iha. Agyaman ako na, Mama. Arcadio, among ka di ti regalo da Mama ken Manong iti kasarta? Ha? Regalo kunam? Sana pa nakaurnong iti aramatan ta? Da Mama ken Manong ti makaam mo iti amin. Agsaganatan ta agkalaysatan iti kabiitan a panawin. Ha? Saan ka di akababain? Adamanong mo kan mamam ti makaam mo iti amin? Anya ko mati pagbainam, kat saan mo mat akinid daw. Disnudo damat anangi pa ay. Agsagana takit din, tamapantayon to iti syudad, para iti maisagana akawas, kan ti papeles para iti kasarta. Kababain da ito'y Angie? Isudakit din ti aggasto? Saan kang agbabain? Tay ko nakon, saan mo akinid daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie? Siyak ti lalaki. Ngam, da kayo mati aggastaw para iti kalaysata? Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay italawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inarm ni Esteban ni Angie, ngam pinaayadagos ti balasang. Nagamakmat ni Arcadio, iso nga inturturod na nga inarm ni Angie. Sinungbatan mat nga rod ni Angie, ti baro. Idi naamuan daro ni kan Nana Isabel ti amin.
Dida nagkadkad. Tadida kayata amasair tirik na ti balasang. Disnudo dagiti agina. Nga isuda ti makaamu iti magasto para iti kasar. Akas regalo da kadagiti dua. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas anapauluan. Naindaklan nga ayata. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kababain da ito'y Angie. Isudakit din ti aggastaw. Saan ka ngagbabain, Arcadio? Tay ko na kon, saan mo akinid daw? At dalatamot pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Mabalin ka di mat apaayam ti may sa regalo? Una da regalo da kano kadata. Awan makunak iti pamilyayo, Angie. Nasaya at kayo unay. Isu siguro, abin-bindisyonan na kayo ti apaw. Gapo iti kinasaya at yo. Uray si kamat, Arcadio. Nasayaat ka. Iso asika ti pinilit nga inayat. Kayat mo kaday, taintag pasyar ijay balay may, hane? Kaya't nakadi nga ipasyar ijay balay yo, hane? Basit laang ti balay may? Saan akas dito'y balay yo adakkel? Uray basit ti balay. No nasaya at lakit di atao ti agnaan. Uray dakkel, no managdakdakas ti agnaan. Kayat ko pa'y laang matadya basit. Ala, intang arudan. Nagpaala kan ni nanang itinalom apapaya kan guyabano. Ay, dagiti paboritok dagiti yani. O sige, intang arudan iji balayo. Sige, awisan tamat ni Manang Elisa. Ay, agyamanak na umayak mat. Hey, kunaklakit din no ta kayo laang. Tapno makita mat ati basit abalay may. Asiduglaang mat ditoy. Inak mat mangan itinaloom apapaya kan guyabano Ay, imbag mata nakaumay kayo dito'y nano mo apagtangan, May. Ma'am. Di da ko maawagan iti ma'am, nanang. Angela Tan. Imbag mata kinayat mo ti anak ko, Angie. Nasingpet kan nagagat ti anak yun, nanang. Saan ko apagbabawian ti pan nakirelasyon ko ken kuana. Ay, agyaman akmatan, no kasta balasang kao. Ti amo may katsan kami amay karikada kayo. Napanglaw kami laang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos, nanang. Ay na, nagsaya at kalakit din balasang kao. Kasta ko maamin ababak nang. Husto laang tinagan mo. Angie, kaskala anghel, nagsingpot ka ngamen. Una yun, nanang. Ay, intayon to ijay syudad, nanang. Intayo mga la iti papeles mikin ni Arcadio para iti kalay sami. Ay, awan pa'y matiurnong ni Arcadio para iti kalay sayaw. Damamakan manong ko ti makaamu iti amin, nanang. Imbag man, takinayat jay amo ni Kajaw ti may ijay balayaw. Ay na, nasingpot ta talaga ti agbalin a manugang kaw. Saan akas kadagiti daduma di ta amata pobre ken na uyaw. Ha? Husto ka day tinangag ka. Agbalin amanugang kunamsamag. Wen kaka, dandanin ti kalaysada. Isagsagana dang arudan. Agtagtaga-inap ka at ngatal daw.
Kasano ko maakayat dati anak mo kas jay mal? Anya akas jay mati kayat mo asawan. Binasted nanto, pa'y dilimpyo nga anak ko. Jay tulakot anak maun. Binasted na gayam ti anak mo. Malas nga ro ti anak mo, ano kasta? Ang pudnaw ti bagbaga. Pudno nga tati imbaga ni Flora, nga agayan ayat kanundaan di kan kajaw. Mamat pa, ti ka matitibag. Baga da bakit? Di naktupay kayat. Di tukid din kwasi takajong. Day tamot nga raw ti imbaga kin ni Flora. Apa nagsaritaan nyo ti may papaniti day dya babae, nanang? Nakitak nga main ang nagkuyog daan napan ijay balay da kajong. Anya? Napan ni Angie di balay da kajong? Un nga raw, nakitak akadwa da jay katulong ni Angie. Sinalbag. Agpay sunsakit di Apay ngay anapan da di balay da kajong? Saan nga ta anapan dalaang nagpasyar? Pinayaban ka, kapsat. Tating amin singasing ko, kat ijay syudad ti pakaangayan ti kasar, kan reception. Sikalata, madam. Ngam adam baboy kao. Paparti tayo mat ditoy. Tapno adamat maangay apadaya dito'y lugar may. Di na kon awagan iti madam. Agabalayan tanton. Abalayan laangan ti awag tay ti tunggal maysa. Day tamot laang ti turong na. Sikalata, abalayan. Wen aabalayan. Kat kasano nga rod, numalpas ti reception iti syudad. Umay tayo matlaang ditoy. Wen abalayan. Ada nga min baboy ko. Day giant ti paparti ditoy. Adalatakan ka abalayan. Tapno di saan ang makasurot iti syudad, dito'y dan ang makidaya. Uwal na balayan. Ado nga minti kakabagyak asaan ang makapan di jay syudad. Imbag ta nasabat ka dito'y, Petra. Anya ka diti pagsayaatan na. Adda ka di mayat nga padamag mo. Awisan kayo ko mga umay tumakidaya. Inton pit sa bainte day to'y abulan. Makidaya. Anya ka di nga okasyon. Agkalay sa ti anak ko ka ni Anjay, kaka. Kalpasan ti kalay sa kan reception ni jay syudad. Dito'y mat ti sumaruno a pagpadayaan. Anya? Pudno ka day nga agkalay sa ti anak mo. Kinayat ni Anjay ti anak mo. Anya ka di tinakaskas daaw no nagkalay sa ti anak ko ka ni Anjay. Kasla imposible nga may ngayatan ni Anjay ti anak mo. Uray kasjay laang ti anak ko. Nagagat ka na singpat. Awan pa'y bisyo ti anak ko. Hanggang uray no kasta. Awisan ka iti ibagbagak apadaya. Sapay ko mata dumaray kayaw. Dumaray ka kadimat, inton agpadayada ka diyong kalpasan ti kalaysada. Inakmat makidaya, ngam sa anak nagpadlaw. Naklaang mangan. Na-acceptar mo ka din nga inatiw na ka ni Kajong. Anya ba ngay? Agkalaysada matan. Awan mabalin ko. Ngam addan to aldaw na kanyak day di akwasit. Na, anya ka diti plan-plan wam nga ramidan. Diyak payam mo. Ngam ipakita kini Kajong adi nakpayla inartapan. Iti anya awagas ti panangipanaknak mo ang nalalaing ka ngam isaw. Day ti planwek, nanang. Ay nanak ko, lipato mo ta inawis na tamuti inana. Awan mo ti mariknak, agura na kadata. Madlaw ang nakaragragsak da Kajong kanti asawa na. Kung nga rod, nanang. Anya nga tati adda kini Kajong awan kanyak.
Apay binastignak ni Anjay. Ay, katisuda siguro at tinaituding iti tunggal maysa. Sino nga tamo tinaituding para kanyak? Ay, nagkasat kat day ta akadyo nga. Bus na, nagbalinkit din nga asawa na. Ay, kaano, kan kasanuak nga tamit, makaasawa. Ay, katamangan nupadambet laeng agtaltalo natin matumpong. Saan na? Mang sapulak itikas kini Anjay. Day ipanakkel kumat kumaa. Ay, naanak ka. Nagsaya atin ngay no makatumpong ka itikas kin ni Anjay. Bayat sano pagadalan ta ni Arcadio iti panagmaneho. Tapno inton amunan ti agmaneho. Igatangan ta iti taxi apagbiyahe na. Mayat nga agpaisoday ta, mama. Adan makuna apagsapulan na. Mayat a talaga. No kayat dati mapanagpasyar di syudad, oray anya nga oras, mabalindalat dati mapan. Padasan tayo kasarita, no kayat na. Adamot gayam ko iti driving school amang isurukan ko na. Imposible, adi na kayat, iho. Kasauta pa'y mat ate agasawa, mama. Pagsayaatan da nga agasawa da ito'y. Isu nga namnamaet nga umanugot da. Rimor ka din ni Arcadio iti silid da, manang? Wan, sir. Nakita ka na pandita Harden. Kasjay na ngamin, sir. Masapang nga agdalos dita Harden. Nabayag ka din? Wan, sir. Danda ni umon nagdayjayan, Pasaray itimplaan na iti gatas ni ma'am. Kasi amalpas nga aglinis ijay. Iso ti agtimpla iti gatas ni Angie? Imbaga ni Ma'am Anjay, asaan nan nga itimplaan ngam agpilit mat ngamin ni Arcadio, sir. Nagasat nga ron ni Angie no kasta, tadungdungon ni Arcadio. Ay talaga, sir. Kasla ubing asikasuan ni Arcadio. Aglidayak. Tasan nga agpaut da ita relasyon. Wan nga road, sir. Iso siguro nga ipaay amin ni Arcadio ti pagragsakan ni Ma'am Anjay. Nagsarita kayo kadikin ni Manong? Mayat ka kadi iti insingasing dakan ni mama? Sikat ti mangedengani. Sikat ti agadan. Saan kata siya? Kaya't kung daag akanayon iti sibay mo. Amangan no maulaw ka manen. Adamat ni Manang Elisa kadwa. Mayat nga agpaiso no amom tagmaneho. Mabalinta ti mapan iti kayat ta apapanan. Sige, no day tati kayat mo, hanay. Si dada anak. No amom ton, adan ipasadam at taksi. Di mo ka di kayat, honey. Apaya ka na yun na makitak arumwar ti anak mo. Manipod nagasawa dan kini Anjay. Apaya di mo dinamagkan kwa na kaka. Adayuak nga main. Pasaray makitak nga aglukan iti tricycle. Asidag kami nga main iti paradaan ti tricycle. Saan ko nga amaw, ta saan ko matadamdamagan ti pagnanay ti inaldaw. Mas daawak man. Di namot kaduan ni Anjay no kasjay arumwar. Agmay may samag. Damagag to no makapanak ijabalay na. Ibagamtuman mo't kanyak no apay? Apay ka di akasla ka na yun na sipsiputam ti anak kaw. Ngamjay anak maw. Nakitak amakiin inom kadagiti sangger alalaki di tsanggay. Nay, imbagta na sabat ka anak kaw. Adda ka di bagam nanang? Dinamag ngamin kanyak ni Kapetra. No apay ka no akanayon ka rumrumwar. Saan yu idan nga italtalak nanang? Agad adalak nga agmaneho. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Kasta ka day anak, ay imbagman.
Ay, ada ka di inaramat mo, anagadal. Binayadan dan, nanang. Isong impas na ko, takababain mo't. Kat, amom ka din ti agmanehaw, anak. Ngun, nanang. Anda pa yung lisensya ka, kas driver. Nagbiitay na anak ko. Kaano lang, di pa nag-asawa yaw. Ita, amo maunti agmanehaw. Ngun nga rod, nanang. Ay na, diferensya latamot ti adda kwarta kan koneksyon na. Awan ti imposible. Nagdaras ti amin. Nakagatang dapayin iti taksi a pagbiyahe. Ha? Nay, apa yung agbagbagwar ka? Ay, ipang ka ni di ospital. Marigatan na kani. Ang kapsota. Sige, taibagkat ka. Tamapanta iti ayan ti taksi nga iman manehok. Manang Elisa, umay ka man. Tayong kailog at tilugan. Sakroy ko ni Anjay. Ipantay di ospital. Bayan! Agdiritso aki dyan tilugan. Ani, patib karam ti pakinakam mo. Lumaban ka. Pero gusto'y, honey. Ay, saan ka sumuko? Sige, saan ka ngagsaupay? Hello, asino da ito'y? Manong, ada kami kan ni Angie dito sa ospital. Anya? O sige, umay kami adagos dita ka ni mama. Sige, tanaka-dextrose kan naka-oxygen. Inagpakitaan. Awan ngamin signal iya unag, isuarim warak. O sige nga rod. Asino ka diti kinasaw iti cellphone, iho? Matartakan takamat. Ni Arcadio, mama. Adada ka no di ospital. At Diyos ko, kumusta ka no ni Angie? Naka-dextrose ka, naka-oxygen ka na mama. Intan di ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan, naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan, naindaklan, nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti ko na ti Dr. Barok. Babaan iti resulta ti laboratory, aginaw ka no ni Anjay, iso na ulaw. Ay, kunaklakit din niya itayan. Ang kabaalan na nga ti agsikog. Napigsa ti pakinakam na, mama. Kabaalan na ka no? Ang mga numarigatan nga aganak. Deta nga rutim bagakan kwa na, mama. Oh, sige, tamapanak iti ayan na. Sige, mama. Tayo nakpay gumatang iti kayat na akanan. Adda awit ko, Barok. Ala, mapantan iti ayan na. Kumusta kan, iha? Pinagdanag ng iti husto. Apay ko maamadanagan kayo, mama. Kastigayam ti aginaw. Amom nga aginaw ka? Saan ko mga ibaga kada kayo? Tapno surprise. Naulawak mat ngamin. Nadili ti binulan ko. Kayso nga amok, mama. Ay, pilya ka talaga.
Ang kabaalam ka diti agsikog, iha. Kabailak, mama. Masapol nga daibatik akasukat ko. Noan yaman ti mapasama kanya. Saan ka kumangag sa iti kasta? Mama, uray saan tayo akayat? Di tayo ko mapagladingitan dagiti na ito yang mapasama. At danton ako ko. Madanaganak. Ang mga numarigatan to ti kabsat mo into naganak. Bilibak mo't iti kabsat ko, mama. Amo na ngagpagganti biyag na. Ngam si tuturad na nangawat. Iso nga rod ang madanaga nakiti mabali na mapasamak, iho. Ura siya, mama. Sigurado ang marigatan ngagsikog. Nang runa no madanon ti panaganak na. Adan to pa'y dagiti na salunat nga ganak. Marigatan da pa'y. Kasanon tulaangan ni Angie. Intundumtang ti panagpas ngay na. Nakurang asyam abulan ti urayan tayo. Taginaw maten. Basapol apatib karan tayo ti pakinakam tayo. May papan iti dayto abanag. Dayta ti bilin ti kabsat mo, iho. Mabalin mo ka nun ti agawid, kung ti doktor. Apay nga rin analiday ka. Kung ngamin ti doktor, masapol ka no ti anad, gapo iti kasasaad mo. Amin kayo lakit din, kat madanagan. Tuladin dak ka di. Gapo iti panagayat ko kada kayo. Kayat ko ang makaibati ak iti pakalaglagipan nyo kanya. Ha? Pang-asim kumamot Tasaan ka ngagsaoy di gasta? Saan tayo kumangagbalin ang managing bubukod? Doon niya ti mapasamak. Awaten tayo latan asipupuso. Sapay kuma. Takaskan katiki natib karti puso me. Ti panangawat ka dagiti paspasamak. Timang palagan itirik na. Ngam no saan mo nga awaten dagiti pasamak. Marigatan ka lakit di nga agad jas. Para kanyak, na isang sangayan ka. Sika lang arudan ti adda iti kasta kasasaad. Sika pa'y tinatibkar. Agsipod na inawat ko ti mabalin ang mapasamak. Tano ag sa noong iti suling agladingit. Ad-adda ang maidalita. Nay, si kamat gayam Flora. Na-ospital ka numot ti banugang mo. Naulaw, taginaw nga men. Nakapsut siguro ti bagina nga aginaw. Aginaw lang, ma-ospitalan. At dagayam sakit na. Ang dayawag kit diya, tauray adda sakit na. Kaya't napailang nga isaragat ti salon at na, para iti ang balen nga anak na. Adda sakit na. Imbag tadi nalinapdan ti panagsikog na, no daghayam sakit na. Dayta ti pagkitam anasaya at nga asawa. Kaya't nagada ibati na iti asawa na, no adda man bilang mapasamak ken kuana. Ay, saan ka maawatan? Anya ti kayat mo asawang? Maawatam to, no mapasamak ti ibagbagak ang mapasamak. Ho! 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 Saan ka nagtaray, Anwang? Ay, nakigtot itilugan ang nagsartang ka nagbusina. Pasensyakan, Manong Esteban. Nagtaray mo't ang tinwang mo, nagsardang tilugan ka. Si kaamat gayam dayta, sinalbag ka. Imbag ta di nakintaray tinwang ko. Akin lugan dayta in manihom. Saan anaruam tinwang mo ang makangag iti busina tilugan? Iso ang nakigtaut. Amumunti agmaniho? Nasursurok mo't Ay, papanam ka day.
Apay nga ukod mo tinwang maw. Inak ko mailugan ni nanang iti pasagad. Ha? Saan nga mi na makapagna? Ipan ko kumay di ospital. Ano ni nanang maw? Naigalis, ket natulid. Nadangran sa amot ti patong na. Sana makapagna. Sige, hintay di ayan ti madanon ti lugan. Tulungan ta ni nanang maw, tay pantay di ospital. Agpaiso ka di. Awan nga min kwartak apangarkilak iti tricycle. Ala, Intan, ang mga no adadakas pa ang mapasamak ka ni nanang maw. Sige nana, agsimpa kayo ni tilugan, taipanda kayo di ospital. Itulod na kami ay baraw. Ay imbag man, tayo may ka dito ipakadanunan tilugan. Amangan nga may numarigatan kayong aglugan iti pasagad. Nungay bigla nga agtaray tinwang amang iguyod iti pasagad. Ay, agyaman kami baraw. Nagsaya at kagayam. Kasta ti rumbang ka datayong agkakaaruba, nana. Datayo ti agtitinulong. Kastan tumot ti aramidan mi baraw. Nung amin daduma kat adama di agalad may. Nalaing kami nga umapal. Ay na, sorry baraw. Numaminsan, awan na saya at ngait din ti apal, nana. Ti apal, kat pagsakitan na laang tinakam. Kanayon mo ti overtime mo ngagpasada iti taksay. Naladaw ka asimang pa iti rabi eh. Dakelan ti tiyan ni Anjay. Umadani pa iti kasangay na. Kabulanan na ngagpaiso into no may abulan. Kasangay na pa'y gayam. Isu nga aggagawaak. Tapno isa ganaak ti panaganak kan kasangay na. Nabayag basitan asan nga imataki ti marikirik nana. Ngun nga rod manang. Sapay kuma. Tatuloy-tuloy akas ta. Masapol ang magna. Tapno mawatwat. Kat saan ang marigatan nga ganak? Inak awisan, takadwak amak na. Ay, itimpla pa iti gatas na. Maiparit mo't ngamin kan kwa na ti kapay. Inayadan tala ang timag na. Kalpasan na. Agsubli tayo jay balay. Tainak manan agpasada. Kabailak ti magna nga oray siya. Ay, Mabalin mo lata ti mapan agpasada. Diyak kayat nga agmay-may sa ka iti kalsada. Ay, di tayo laam mo Ang mga nuagulaw ka. Kasano no siksi ka? Unay lakit ti danag mun ay hani. Aywan gayam. Kayat ko ay unay-unay kan ka. Ha? Anya day tangay unay-unay mo ako nam, honey? Sapay ko ma. Tano kasano ti panagtungong kanya. Kasta ka kumamat iti agbalinto nga anak ta. Siyempre, honey. No kasano ti kinapatag mo kanyak. Kasta mo ti anak ta. Marigatan ak ngaminan. Kayat kun kaginan na. Ha? Ti anak tanto ti pakalaglagi pa nyo kanya. Iso ti ibatik akas lakasukat ko. Ha? Anya ka din day ta sa asawam, hanay. Intun umay abula ng ti kasangay ni Angie. Saan ka din nga isumuti imbaga ti doktor? Panaganak na mama? Wan iho. Agsagana tayo para iti kasangay kan panaganak na. Kasla double celebration na mama. Wan iho. Sorpresaan ta ni Angie. Celebration ti kasangay na, kan ti panaganak na. Babain sa mo ti anak na. Isu mo ti resulta ti ultrasound. Dayta mo ti imbagada iho. Babae ka ro ti apo ko. At ganto basit nga Angie tayo. Arkadio, agring ka. Nasakit ti tiyan ko. Ha?
Nasakit ti tiyan mo, anay. Ay, kasangay mo ita. Happy birthday, honey. Agyaman ako na, honey. Anek po, mapanta ni di hospital. Talaga, nasakitan ti tiyan ko. Sige, tayo nakisagana tilugan. Sublian ka inton madamdama. Apaman amay sagana tilugan. Manang Elisa, pakisagana ti alaan mi di hospital. Wag, umayag! Agyaman nak. Hello. Sinapsapa mo ti mawag barok. Agpaluto ak pa iti sagana para iti kasangay ni Angie. Mama, ada iti libur room ni Anjay. Marigatan sa. Anya, agpas ngay iti kaaldawan ti kasangay na? Wan nga ron, mama. Nasapa nagsakit ti tiyan na. Inyag ko adagos dito ospital.